Le fact ukuthi asiyi ecansini kuyinkinga kimi. Ufuna ucansi wena mama. Ufuna ucansi. Kumisa ukuthi uyangithanda. Ungixoleleke mama, ngathanda imali ukudlula isex. Awukaze ubhebhe umuntu okanye ulale nomuntu ilento ozama ukuyisho ukuthi. Wena ulala nani ke? Nje awulalani nje wena njengoba ungalali nosisi. Maybe lento leyo inokulethela umfazi. We wanna know. Unyanga yamathi ngalali nje nomuntu wesimame. Ngoba ngalala nomuntu wesimame kuba nezinkinga ezoba khona. Ngathatha nje enye into nje ukuthi ngisize ukuthi siphile nami sikwazi ukuthi silale sidlile sivuke sidle. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today kinalinta CBC le Ostembi. Mona hantlante re ngoletse ke Ostembi. So Ostembi, ne ke kopa o jotse di viewers tsa Josie Bioscope why re le mona ebile why o ngoletse. Sanmonani igama nguThembi. Ngibhale la kule show. Igama nguThembi, ngibhale kule show because ngihlutsha ubaba uSibisi la ekhaya. So ubaba uSibisi mina naye besithandana from high school. So besithandana from high school kumnandi siphilisana angenzela yabona. So sithandane for 4 years manje. So ubaba uSibisi inkinga yakho ukuthi akangibambi. Akakubambi kanjani ngithi sifuna ukuthi ama viewers wethu understand this. Akangithinti yabona akangenzi as akangenzi ngathi ngintombi yakhe kahle. Uthi akakwenzi ngathi intombi yakhe uyenzani? Baba uSibisi uyangena la ekhaya ayenza into zakhe and then mina akanginaki akasangiphi attention lebe kangipha yona eqaleni. Yeah. Eqaleni bekayenzani ubaba uSibisi? Eqaleni bengizombona mhlambe makabuya endlini thola ngithengele ilona ukudla amazimba yabona nje sihlale soyithuna sixoxe kube mnandi sihleke angibambe kube into enjalo yabona. So ubaba uSibisi ke hayi ungitshentshele shem angazi kanjani. Ene manje ngiyazibuza ukuthi kanti why angangiloboli yabo. So into engisicabanga yona ukuthi mhlambe uthole umuntu angazi. Baba uSibisi. Yebo mama. Tshele bothatha motho mo le tloba ile eng ha o sa hlola o bamba OC ebile o sa hlola wetsa ntho tseno tlo tsu di etsa o yena before. Cha we mama ke kunento ekumele uyazi njengamanje ukuthi ezinye izinto empilweni akululanga njengabantu besilisa ukuthi sivele sikhulume nje yabo. Mama lana mesabantu besilisa sikhule sazi ukuthi umuntu wesimame ukuze umthathe umenze umuntu wakho umfake endlini kumele ukhiphe inkomo wenze yonke into. Kodwa manje ngikwenze lokho ngokuthi ngikushele ukuthi ube umuntu wami ngoba ngikuthanda. Ngoba sekuyisikhathi ngithandana nawe. Kodwa manje na akukho lula kumina ukuthi ngigxumele kwezinye izinto engale ngingakakhiphi yonke into ngendlela eright ingakaloboli kini ngiyakenza lutho. Nihlala nithu ngithi. So njengoba nihlala nithu kuza kanjani ukuthi wena umthathe uzomkipitisa lana but kunzima ukuthi ulale naye ukipita ko boyfriend untsotshwana lore uphula umthetho njengoba ujamlobola okokuqala umlethe lana wazomkipitisa umkhiphelanga nesent kodwa usakhuluma ngesex nokukipita iziloko ziyazifanele umhlaliseleni la okushuthi lapho ke umuntu engimdingayo kwamanje empilweni na clean indlu maybe napheke angiwashele and then ngikwazi ukuthi hayi nami ngithi hayi nanga umuntu wami manje ngihambise nenkomo ngilobole kubo. Usangithanda na ngoba ngibona ngathi awusangithandi. Hayi cha buti lokho nje ngakubeka nje kube sobala ukuthi thina abantu besilisa kuye kuthatha isikhathi ukuthi sifunde umuntu. Nina abantu besilisa nani awuthukalelanga but yiko ngisho ukuthi le 4 years yani confuse nje ukuthi maybe asifani singabantu kodwa ke ngoba somthatho wamfaka la ekhaya wami uyamphekisa uyamwashisa ungamkhuphelanga I make sense ukuthi why ungafuni umshado wabalungu wamabu shuthi kahle ke inkulu seyithi ayifani. Mina ngakhuliswa ngokuthi nje umuntu kumele uhlale naye isikhathi nje umazi kahle before ungamkhuphela inkomo so umuntu umhlalise ungamlobolanga
ayena a clean etseng ama needs wakhe akajabule nje akajabule emzini because of aka heavy sex angithi ma uyajabula sisi Angijabulanga. ufuna ucansi wena mama ufuna ucansi Khombisa ukuthi uyangithanda. yona ndlela uzobona yonke lento engikwenzela yona lo muzi oyisithabathaba nje ohlala kona ukukuhle yonke awukhona ukuthi Uthando lwakho. Ngifuna ukuthi ungibambe. Ungifilise nami ukuthi yayi uyangithanda ngumfazi wakho. ngathi ngithengela nolanzala awujabuli ngithengela ini olanzali akajabuli olanjare uchoshwala ke umthengelani ungambambi umcobiselani ukuthi kube yiclope not iclope iblom ayafane nabanye nje omama Wena kule minyaka le 4 years awukaze ubhebhe umuntu okanye ulale nomuntu ilento ozama ukuyisho ukuthi mama lolu daba kahle lujulile kahle akulona udaba olula nje ongaveke uludedele nje noma kanjani ingakho uthathe neminyaka ukuthi ngibe nawe ngingakwazi ukuthi ngenze lento oyifunayo wena lo oyifuna kahle mama lana njengoba ubona nje uphila nje kahle nje la ekhaya nudla ulala uvuka ugeze yabo wenze konke nje okwenzayo nalezi imoto lezi la eminyango eydriver kungenxa ukuthi kuneyinqumo njengendoda engayithathayo ezangenza ukuthi ngivimbeke ukuthinta umuntu wesimame ngifike kulo yafu uthandaba lokuthi ngijabulise umuntu wesimame ngoba mangathiwa ngifika leyo nto leyo ngijabulisa wena ngalendlela oyifunayo kunezinto engamoshakala mhlambe ngaphuma nomphefumulo phakathi kwami nawe ikhona kongenza ukuthi ngigcine ngisaba ukwenza ezinye izinto yabo ngoba ukuthatha ama risk empilweni kuba yenye indlela Ngathi wena manje unemfihlo. Dala mina nawe sithanda noba ikhane ngathi uzokhuluma manje. Mayathi ngisho ibank yazi angi-understand wenzeni imfihlo hayi umfethu kulona ibhenke kahle ngathatha nje inyathelo ngahamba nje indawo ende ngahamba ngayothatha ezinye inqumo ngeenyanga. Mawuthi uyahamba ukhuluma ngeenyanga. Mawuthi uhambile ukhuluma mawuthi uhambile. hayi usushilo ke mama ke ukwakadingaka ukhuluma ngenyanga usushilo ke mama hayi kunohlelo nje ngalithatha nje yabo ngathatha nje enye into nje ukuthi ngisize ukuthi siphile nami sikwazi ukuthi silale sidlile sivuke uthatheni bhuti wami kahle kunento engisebenzelayo ukuthi ngithola imali efana nani isigubhu ngoba ingenabungozi nje kanje awuboni ngalenkathi uyithatha ngoba ucabangela ukuthi ufuna imali nokuphumelela nalezi zinto oyifunayo iba nomngozi ngalendlela ukuthi wena usuyakhohlwa ukugcina imithetho yawo and then wena usewenza ngendlela yakho muthomo holuna lencheck sabatlu enthusang isigubhu ke isigubhu yini isigubhu sani kunesigubhu nje okhona ukuthi uhambe enyangeni ufike usithathe mawuqeda ukusithatha basisebenze ngendlela basisebenza ngakhona and then ke bafaka into zakhona nje yonke into bayenze ukuthi sikusebenzele kunento oyenzayo mhlambe njalo ngosuku or ebusuku kumele ukuthi uyenze leyo nto leyo ukuze nangakusasa le mali okumele ingene iloku ingene nje so nawe ulapho usebenzisa isigubhu nami ngathatha nje sona ke impela ngoba ngathi awulala ebusuku hayi ukulala ngiyalala we mama ukuthi nje kumele ngingaphani la ucansini ngafiki la lendlu le njengoba ngibona ingaka nezimoto ngaphandle nale mali onayo kusho ukuthi uthwele ngaso lesigubhu lesi wenza ngathi uyangithanda kanti uyazi ukuthi uthwele ngapha so my brother na lencheck batlang o itse bahle ke kopa re understand ba nna wa re tsosa ntse se ni re qala o di utlwa la re di tseba ore wena isigubhu lesi ugeza ngaso ngithi so sacrifice how go skupung se ko o ska go bala le motho wa mme ha o go bala le motho wa mme ho tloetsala eng shuthi kahle mangilala nomuntu wesimame ngoba unyanga yamathi ngalali nje nomuntu wesimame ngoba ngalala nomuntu wesimame kuba nezinkinga ezoba khona shuthi ngadlula yena kuphele konke kushabalale kumina kumele wamukele ke mama ukuthi asithintane ngamukele next angeke ngikwamukela ukuthwala mina angeke
Angeke. Kapani ngithatha impahla zami ngihambe la. Wena ulala nani ke? Nje awulalani nje wena njengoba ungalali nosisi. Maybe lento leyo inokulethela umfazi. We wanna know because of wena sojo nje wathanda awuhave sex at all. Or whatever litsona digubhu wetsa la. Hayi angithintane impela. Yazi sisithi ngikutshele. Lo bhuti lo uneimfihlo too much. Ukuthi mina bengingaboni. So khane ngibona manje njengoba ngitshela ukuthi uthwele bengingazi. Ngimangele manje kule show. Kusho ukuthi wena bengipretenda ukuthi uyangithanda. Bengamelanga. Mangafu uzothini? Haka short lori. Uzobulawa yini? Ile scoop lesa sa. Engazi ukuthi siphumele. Angisho mina ngiyazi ukuthi lesi sigubhu lesi sisebenza kanjani. So mina mama into engixakayo ukuthi yini lekukhalisayo ke kangaka ngoba phela uyabona yonke into ikhona la konke nakho uyaphila kahle. Isex iyapi ngoba vele nje yonke into uyayithola. Lalela bhuti. Thini ngikutshele baba sekhaya. Ngazibona imoto, ngibone impilo esiphilayo. Mara le fact ukuthi asiyi ecansini kuyinkinga kimi. Kuyinkinga kimi. Ubatla sex motho mo. Manje uzokwenzeka kanjani ke ngoba phela manje angikwazi ke ukuthi ngiyenze lento oyidingayo noyicelayo ukuthi yenzeke leyo sex leyo. Uyini kozoyenza ke njengamanje? Tshele motho mo wena otloetsa ska no ska chabutu rena. Noma ungabiza abafundisi abaningi abadumile abanjani njani obazi ukuthi labantu lo uyawenza umsebenzi wakhe angeke azakwazi ukuyenza lento ihambelwa phansi yaziyo. Abazowenza lo msebenzi ngizothi bawenze. Ayizo affect wena lonto le ngoba phela ukubiza omunye umuntu ezothinta. So nomthandazo mthapelo hawo yethi next month ke. Usho ukuthi nje haka kapelwa nje awuna nthotlolo ka. King ipowerful ikatsela uyarehlula. Ngoba ingakho ngithe wena sisi ngathatha izinqumo ngoba ngangazi ukuthi lezi zinqumo engithatha vele. Wena njengoba uthwele ngokuthi ungadli iphusi yani awana know ukuthi njengoba uthi awufuni ukuyenza kanjalo izo last till forever ungayeve sex. Shuthi mina kuzoba nesikhathi sakhona lokuthi ngibekele sona ukuthi manje sekuyisikhathi ukuthi indoda manje kukwena ukuthi uyabuya ukuthi ubuye uzovuselela lezi zinto lezi onazo uyayekela. Ukuyekela kwakho kushabalala kwezinto onazo. Usebenzela bani uthami ngoba una ingane ngeke kube ne heavy sex ngeke mawushona nje yonke lento is for nothing. Like Sithanda imali mfowethu. Sithanda imali. Ukudlula impilo ne. Ukudlula sex. Yeah. Ukudlula sex. Futhi ngathanda imali ukudlula sex. Ungixoleleke mama ngathanda imali ukudlula sex. Yazi angazi ukuthi ngithini ngale ndaba. Angazi ukuthi ngithini ngale ndaba. Hey wait ke. My sis wetsa jwang ka situation ke ha o motlwella buti like wetsa jwang ka situation because of kimo o re yena ana rate chelete of feta sex which is ke ntse tshwantseng we understand go ka nne wa dula the next 500 years o sa robalane. Yazi my sister ngisafuna ukuzicabanga. Ne? Ngisafuna ukuzipha isikhathi ngale ndaba le. Ngoba yena ubhuti ngiyamthanda. Baba sekhaya ngiyamthanda, ngithanda kakhulu. Nanoma thwele awunankinga. Khona lapho nginenkinga. You still staying la okatla le mang you still staying even if ari yena wakhetha imali ukudlula impilo and nyeke I never wait well like uqhubeka kayona. So you still staying shoot you forever usathi maybe nizalungisa izinto even though uthi ba utlothwala bophelo bayeka ufela ifa batla. No. Lapho phela kuzomela kuchange angeke ukuthi uzothwala impilo yakhe yonke. Manje imali nani zophuma kuphi ngoba uthi makayeka kuzoshabala. Wena uwenza njani because of nakentsa wena situation ngiyawubutsa watswa nasi ka uthotse go nale motho o gwetseng and wena ha o believe le ntho tsentse. Eish. Hey my sister le ndaba le inzima. Khona angibelieveli kuzo lezi zinto lezi. Mara ngizobona ke ukuthi ngenza njani no baba sekhaya. Ngizobona ukuthi ngenza njani. Akujudge my sisi ba re di choices wa ikgethela. Di viewers tsa Jozi Bioscope ntshotlo itshong gore di choices wa ikgethela. Motho le motho o phela si the way abatlang ka teng a ke tlo judge o se ke go bane wa dula relationshiping a monna twetse o go batla o lokisa nna se neng ke sletse mona go re fela ke tlo tseba ga buti ke nga sa go ba le OC ganti wa thola le a buti o goetse ka re yena a se ka go bala le motho wa hae so OC no ska re tlile mo le ke a mo botsa gore OC wa motlwella buti go etsa go bane wena o believe le ntong tseo o sa re yena
o tla bona go etsa jwang ba tla go ba bue le abuti so tjhong go OC o ka etsa lore a dule even though abuti a tshwetse kapa o ka etsa lore a tsamaye a ke no judge OC ke choice OC ke a tshepa go le wena motho mogolo ha o le situationeng e tshwanang le OC we by partner ha yo tshwaro ga yetse next o ska le bala fela go emailela ko josebioscope.co.za ke a le rata kaofela guys kopa le subscribeng le re followe ebile le sharing di video tsa rona yes baby